Dobrodošli u Biznis magazin Kreativno. Ja sam Jasmina Golubović. Danas ćemo vas upoznati sa proizvodnjom biodinamičkih vina, ali i drugim stvarima koje život znače. Digitalna simulacija u nastavi. Biser srpske srednjovekovne arhitekture. Vinarija MCC iz Erdevika jedina je vinarija u Srbiji koja proizvodi organska biodinamička vina, što znači proizvodnja najprirodnijih vina na svetu. Tvorac ove jedinstvene vinarije jeste Škotlanđanin Don McCulloch, koji je 2009. godine došao iz Londona i posadio svoj prvi vinograd u Srbiji. Don McCulloch je prvi iz Velike Britanije koji je počeo da pravi vino u Srbiji, ali i prvi vinar koji je u našoj zemlji napravio organska biodinamička vina i tako otvorio novo poglavlje u razvoju domaćeg vinarstva. On je jedan od prvih investitora iz Britanije. My wife is from Serbia. She was born in Novi Sad, so that was a very positive reason. And she talked for many years about Fruška Gora. Od svoje supruge Novosađanke Seke Nikolić godinama sam slušao o Fruškoj Gori i Srbiji. Zaljubio sam se u Frušku Goru. Upoznao sam se sa vinskom tradicijom regiona, posebno Fruške Gore i istorijom sve do Rimljana i rimskog cara Probusa. Kada sam saznao koliko su Rimljani cenili Frušku Goru i da su je odabrali kao regiju za vinograd, a Rimljani nikad nisu grešili kada se radilo o izboru terena, odlučio sam da i ja započnem svoj biznis. That was another reason why I was very keen to be here, specifically in Erdevik. Danas živi u selu Erdevik u koje se zaljubio na prvi pogled. Kuća u kojoj živi gleda na vinograd. Pre nego što se penzionisao i došao u Srbiju da ostvari svoje snove, uzgaja vinovu lozu i proizvodi vino, Don McCulloch radio je kao ekspert detektiv Scotland Yarda u specijalnim jedinicama za kontraterorizam u Engleskoj, a duži period svoje karijere radio je i kao lično obezbeđenje britanske kraljevske porodice. We have very close connections in New Zealand, so we have ostensibly, it's not blood family, but family in New Zealand. Iskustvo u pravljenju vina stekao sam na Novom Zelandu, kod svog prijatelja koji je i najveći proizvođač vina. Tokom 2 godine boravka i učenja sa lokalnim vinarima na Novom Zelandu, upoznao sam se sa biodinamičkom proizvodnjom vina. In New Zealand, or learned some about making wine in New Zealand. Vina pravi sam, kako kaže, i uključen je u sve faze proizvodnje, od berbe do flaširanja. Naravno, uz vrsnog enologa Slobodana Šaponju i zaposlene iz vinarije. We do a typical coupage, Bordeaux. Proizvodimo vina prema posebnim metodama koje obuhvataju iskustva iz velikih svetskih vinskih regiona – Bordeauxa, Ribere del Duero i Novog Zelanda. Srećan sam što mogu da eksperimentišem sa svojim vinima i isprobavam nove stvari. Sorte grožđa od kojih se prave vina u MCC vinariji su Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Pinot Noir, Rajnski Riesling, Traminac i Sauvignon Blanc. Grožđe je organsko iz biodinamičkih uzgajanih vinograda, bez upotrebe bilo kakvih aditiva i hemijskih preparata. Sa velikom strašću, Don McCulloch nam je objasnio proces proizvodnje. We take cow manure from cows that are lactating, so they've got babies that U are giving procesu milk. stvaranja vina sve je prirodno. Najprirodnija proizvodnja vina na svetu. Prvenstveno hranimo zemlju, a ne biljke. Koristimo balegu od krave koje daju mleko i stavljamo u kravlji rog. I na jesen zakopavamo u zemlju, jer priroda u jesen ide na spavanje, tako da sva energija ide u zemlju i koren. Spring, and then we break this down into water, and then we drop it onto the land. And it has the action. Na taj način pokupimo energiju i u proleće kada se priroda budi, vadimo rogove i od toga pravimo preparat 500 kojim poprskamo zemljište kao kiša. Tako pojačavamo energiju zemljišta. To je najbolje đubrivo koje možete koristiti za bilo koju biljku. Koristimo i platformu za dodavanje energije vodi, s pravom sa Novog Zelanda koja radi na principu kruženja vode, stvaranje vrtloga i sakupljanje energije.
Preparat 500 dobijen iz rogova se ubaci u vodu i sat vremena ta voda se vrti u krug stvarajući vrtloge, tačno matematički izračunato koliko voda treba da se kreće u jednom pa drugom smeru. Tako sakupljenu energiju u vodi koristimo kao ključ za otvaranje zemljišta u proleće kada se priroda budi. Dodavanje energije vodi možete raditi i ručno, tako što vodu u posudi mešate 30 sekundi u jednom smeru, kada se voda umiri i još 30 sekundi u drugom smeru i tako sat vremena. Takođe koristimo i ekvijestriju, najstariju vrstu biljaka, koja je puna silicijuma, a njenu esenciju izlačimo tako što je prokuvamo u vodi, fermentišemo 2 do 4 dana, homeopatski razblažimo i nanesemo na biljke. Supruga Seka je uspešna bioenergetičarka koja ima svoju kliniku u Londonu. Klijenti su poznate ličnosti iz sveta sporta, politike, biznisa, umetnosti, ali i članovi kraljevske porodice. She helps prepare energetically the water. Supruga mi je ogromna podrška. Vodu koja se koristi u procesu uzgoja grožđa i proizvodnje vina, ona dodatno energetski obogaćuje, pošto se bavi bioenergijom i to je takođe označeno na bocama. Kupci i uživaoci vina prepoznaju i traže specifična vina. Znaju da i mi ovde prirodu pretočimo u bocu vina. Mnogi ljudi, iako su oduševljeni vinom, ne veruju da je vino iz Srbije, verovatno zbog predrasuda. Which is pretty unique, I think. Traminac, Sauvignon beli i rajnski rizling od belih sorti i Pinot Noir, Merlot Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc i kupaža Merloa, Malbeca, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc od crvenih, vina su koja se stvaraju u vinariji MCC. Godišnje se u vinariji proizvede u proseku oko 15.000 boca. Proizvodnja vina varira i zavisi od prirodnih uslova, pa je tako prošle godine proizvedeno skoro 20.000, a ove godine očekuje se oko 4.000 boca. Vina se izvoze u Veliku Britaniju i Crnu Goru, uskoro i za Ameriku. U vinariji posebno su ponosni jer ih je komisija iz Bordeauxa koja bira vina iz celog sveta najsličnije kupaže svojoj, bordovskoj kupaži, odabrala kao najbolju iz ovog regiona. Ipak, najprestižnija nagrada stigla iz Londona, sa dekantera jednog od najkvalitetnijih ocenjivanja vina na svetu. Vina iz vinarije MCC nagrađivana su i u Srbiji. Don Mekalog kaže da izbor vina zavisi od raspoloženja, ali da ipak najradije pije belo vino Traminac. I to je i najtraženija etiketa iz vinarije MCC. If I reach into the fridge, I'd probably take a Traminus out. And for red, maybe a Coupage, but then I like Merlot Malbec as well, so it's difficult for me to make that choice, really, to be honest. Smederevska tvrđava jedna je od najvećih i najbolje očuvanih srpskih srednjovekovnih tvrđava i kandidat za svetsku kulturnu baštinu UNESCO. Smederevsku tvrđavu kao upravno, vojno, privredno, kulturno i crkveno sedište srpske despotovine podigao je despota Đurat Branković, sestrić despota Stefana Lazarevića. Sagrađena je u periodu od 1428. do 1439. godine. Svojim položajem na ušću reke Jezave u Dunavu zauzima površinu od blizu 11 hektara, ima oblike nepravilnog trougla i sastoji se iz dva dela, Velikog grada i Malog grada. Prvo je podignut Mali grad gdje je bila smeštena rezidencija despota Đurđa, ali i biblioteka i kovnica novca. Izgradnja Malog grada trajala je samo 2 godine. Po završetku izgradnje Malog grada izgrađen je i Veliki grad oko 1439. godine. Pritom je dozidano još 19 kula sa bedemima, a sa kopnene strane prokopan je rov koji je spajao reke Dunav i Jezavu. Na taj način tvrđava je okružena sa svih strana vodom i kao tako se je svrstavala u vodeni tip utvrđenja.
U velikom gradu Smederevske tvrđave nalazili su se vojni logori i živelo je lokalno stanovništvo. Smederevska tvrđava ima trougavni oblik i 25 visokih kula po kojima je i danas prepoznatljiva. Ona je dugo odolevala osvojačima. Kada je 1459. godine konačno pala pod tursku vlast, bio je to i kraj srednjevekovne srpske države. Smederevska tvrđava je bila izuzetno očuvana sve do sredine 20. veka. Tada se tokom Drugog svjetskog rata tu desila velika eksplozija municije, koja je oštetila tvrđavu i uništila veliki deo Smedereva. 1946. godine tvrđava je stavljena pod zaštitu države, a njena konzervacija i dalje traje. Tvrđava je i među kandidatima da bude uvrštena u kulturnu baštinu UNESCO-a. Za Smederevsku tvrđavu se kaže da je zbog turske opasnosti građena velikom brzinom, zbog čega su mnogi njeni graditelji umirali od iznemoglosti, a narod je krivce za to pronašao u ženi despota Đurđa, Irini Kantaguzin, koju je prozvao Prokleta Jerina. Smederevska tvrđava je jedna od najvećih srednjevekovnih radničarskih tvrđava u Evropi i poslednje veliko delo srpske arhitekture iz ovog perioda. Inače, mašta avanturista i dan danas opseda priča o blagu Proklete Jerine koje je zakopano prema legendi negde na prostoru tvrđave. Danas je Smederevska tvrđava veoma interesantna turistička destinacija, a ovde se tokom leta održavaju mnogobrojne manifestacije koje mističnost i drevna otmenost tvrđave pretvaraju u nezaboravne događaje. Najpoznatija je pozorišna manifestacija Tvrđava teatar. Tu je i Smederevska jesen, najstariji praznik grožđe i vina u državi, kada tvrđava ponovo oživi i povrati stari sjaj. Nedavno je Smederevska tvrđava bila i pozornica za svetsko prvenstvo u srednjevekovnim borbama, Bitka nacija, koje je okupilo veliki broj takmičara iz inostranstva i koje je izazvalo veliko interesovanje publike i medija. U svakom slučaju, Smederevska tvrđava svojim izgledom i slavnom istorijom privlači sve veći broj turista i definitivno postaje jedna od najznačajnijih istorijskih turističkih destinacija u Srbiji. Prvo pravilo preduzetništva jeste da radite ono što volite. Drugi način i ne postoji. Rekao je ekonomista i pisac David Birch. A da li vi volite ono što radite? Gledali ste još jedno izdanje Biznis magazina Kreativno. Vidimo se i naredne nedelje u isto vreme. Doviđenja.